Amai ni kisah kita dah palawai lah. Palawai dah tempat di Bukit Bawah. Kita muda tak kita mah, lepas mah aros, le ambil tak penuh. Di Bukit Bawah mulai ni, bagi yang beli kuasa. Oh, mutwe dah matwe tak penuh. Tentang apa? Tentang apa? Awak ini kesan yang kedua dona di betul tu ni saya putar naro saya putar walo blog saya dapat di bawah ni kisun negara ke sekolah di bawah ni lo sakit si bapa kita yang lo yogu ida malu yang kini lo pertama lo ku upgrade sakit la pagkayo ko tusunya iyo ko do yenala nakito ko do sko nata na sunya pagkamal ko ta no ni alo la yo abom tata ku so ta pinda marge la ko pa mo nai patra pa sunde pa akusani yekihilo ta sutre na the block ko ni la patata ku so tapi tama padu le mewe ta blo ta WG le akan tu di pa ni jadi le ko ta mo ngai kusa hi lo sigon na ni lo sunya ko pito ko ma ko ta ko ga de dikula ge akan to ko ni ki Ila buko pa mo nyai de mas mo na kella de yo abom ta ta ku so kesa ilona dili dona de hisu kwa mena ni lo Kira-kira